African Union. South Africa appreciates the report on the state of peace and security on our continent. Afurika y'Epfo yishimiye gushima imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe no gushimira ibigo bya Afurika ndetse n'abayobozi ba Afurika. Ariko dukomeje kugaragaza impungenge ku bijyanye n'ubwiyongere bw'amakimbirane n'umutekano muke mu mugabane wacu. Twifuza kongera gushimangira ko twiyemeje byimazeyo icyerekezo cya Afurika irangwa n'amahoro, iterambere n'ubumwe nk'uko biteganywa muri Agenda 2063. Mu gihe turi hano, ibihugu byinshi bya Afurika biri mu bihano byo guhagarikwa kubera ihindurwa ry'ubutegetsi ridakurikije amategeko, rikaba risubiza inyuma intambwe zari zaratewe mu miyoborere ishingiye kuri demokarasi n'iterambere ry'umugabane wacu. Gutinda kw'izo nzibacyuho mu gusubira ku butegetsi bushingiye ku itegeko nshinga birateye impungenge. Hagomba kubaho ibiganiro bya politiki bifatika kandi byimbitse bigamije gufasha ibyo bihugu gusubira ku murongo wa demokarasi n'ituze no kwirinda ko byasubira mu makimbirane. Ku bijyanye n'ibihe biri muri Sudani, umutekano uracyari muke kandi uteye impungenge. Turasaba impande zose zihanganye guhagarika imirwano ako kanya, kubahiriza amategeko no kurengera abaturage, hamwe no kugirana ibiganiro bya politike ku rwego mpuzamahanga. N'iby'inzira yonyine iganisha ku gisubizo kirambye. Ku bijyanye n'iterambere rya politiki n'umutekano muri Sudani y'Epfo, South Africa iragaragaza impungenge ku ituze ry'icyo gihugu. Afurika ifatanyije n'abandi bagize C5 n'abanyamuryango ba IGAD izakira inama ya C5 na 20 Paris igamije gushimangira amahoro muri Sudani y'Epfo. Afurika ikomeje guhangayikishwa n'ikibazo gikomeye cy'umutekano n'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisaba ubuhuza n'ibiganiro by'amahoro byimbitse. Twongeye gushimangira ko ubumwe, ubusugire n'ubwigenge bw'akarere ka RDC bigomba kubahirizwa no kurindwa. Turamagana gukomeza kwigarurirwa ibice by'igihugu n'imitwe yitwaje intwaro n'indi mitwe y'abagizi ba nabi. Ibyo bikorwa bigomba guhagarikwa ku bwumvikane rusange. Afurika y'Epfo izafata inshingano zo kuyobora uburyo bw'igenzura ry'akarere ku bijyanye na RDC n'akarere muri manda yacu. Tuzakorana n'ibihugu birebwa n'iki kibazo kugira ngo haboneke igisubizo kirambye kandi gikemura burundu aya makimbirane amaze igihe kirekire. Murakoze. Your Excellency, Twihuse cyane rero, reka duhite twumva ijambo rya Premier Ministre cyangwa Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia. Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of the Republic of Italy, Nyakubahwa João Lourenço, Heads of State, Perezida usoje manda ye nk'umuyobozi wa Africa Union, Mahmoud Ali Yusuf, Nyakubahwa Giorgia Meloni, Union, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika y'Ubutaliyani, Antonio Guterres, Banyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma, Excellency Madam Amina, Nyakubahwa Musa Faki Mohamed, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, former Heads of State and Government, Nyakubahwa Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa United Nations, diplomats, Nyakubahwa Madamu Amina, I warmly welcome you to Ethiopia, a land umwungirije umunyamabanga mukuru wa Loni, Banyakubahwa abaminisitiri, bambasaderi n'abadiplomate, bagabo namwe bagore, bakiriye neza hano muri Ethiopia. Igihugu aho inkomoko y'ikiremwamuntu ivugwa, aho igihe gipimirwa mu buryo butandukanye,
that our aho ikawa continent's yasangiwe most strategic isi bwa asset mbere, is not igihugu only what to gihurizamo extract, amateka but what to akomeye, design, kwihangana build, and govern. kwagaragaye n'icyerekezo Progress is gihamye ku hazaza And Afurika. vision is translated into systems Uyu and munsi ideas Afurika into ihuriye lasting mu gihe gikomeye kandi As we cy'ingenzi. on the African Water Vision Tuzirikana ko 2025, umutungo w'ingenzi reflect w'umugabane on a wacu simple truth. atari ibyo ducukura gusa, Water ahubwo is more ari than byo a resource. dutekereza, It is twubaka the kandi foundation of tugenga. development, innovation, Iterambere and riboneka establishment. iyo icyerekezo gihinduwe, gahunda our n'inzego Our zirambye. farms, our health, and our peace. Here in Mu Ethiopia, gukomeza icyerekezo cya African Water Vision 2025, twibuka ukuri koroshye: amazi, isi, umutungo gusa ni ishingiro ry'iterambere. Udushya n'umutekano agira uruhare mu mijyi yacu, mu buhinzi, mu buzima n'amahoro. Muri Ethiopia twize ko gucunga amazi neza ari ingenzi mu iterambere rirambye. Urugomero rwa Grand Ethiopian Renaissance Dam rutunganya amashanyarazi ku ngo n'inganda, rukanayohereza mu bihugu duturanye, twerekana ko uko ubuhanga bwa Afurika bushobora kuzana iterambere risangiwe. Ku butaka bwacu, politike ihamye n'udushya byatumye twigira ku musaruro w'ingano, kandi ishoramari rinini mu nganda ritwimura mu kwishingikiriza ku bandi, tukajya mu musaruro. Ba nyakubahwa, uyu munsi ibihugu byinshi bya Afurika biri mu bifite ubukungu bukura vuba ku isi. Iteganyamigambi rigaragaza ko izamuka ry'ubukungu bwa Afurika rizangana cyangwa rikarusha irya Aziya, ibintu bitari bisanzwe mu mateka y'ubukungu. Muri Ethiopia duteganya izamuka ry'10.2% mu mpera z'uyu mwaka. Mu myaka ya 25 iri imbere dufite intego yo kuva ku bukungu bwo hasi tukagera ku bukungu bushobora guhangana ku rwego mpuzamahanga bushingiye ku musaruro, inganda, udushya n'imirimo myiza. Ariko izamuka ry'ubukungu ryonyine ntirihagije. Umutungo wacu ukomeye n'abantu bacu. Kugeza muri 2035 Afurika izaba yinjije urubyiruko rwinshi mu isoko ry'umurimo kurusha indi migabane yose ihuriweho. Ibyo bisaba kubyaza umusaruro amahirwe. Niyo mpamvu dushora imari mu buzima bw'ababyeyi n'abana, mu burezi bw'abana bato no kubugaburira abanyeshuri ku mashuri. Buri mwana agomba kugera ku ishuri afite imbaraga, yiteguye kwiga no gutanga umusanzu. Twemera ko iterambere rigomba kugera kuri bose mu mijyi no mu byaro bya Ethiopia. Harimo rero kubakwa ahantu h'icyatsi hubakiye ku buntu kandi harambye. Addis Ababa, kuvugurura inkombe z'inzuzi byahinduye ahahoze handuye hahinduka heza, hagabanya imyuzure kandi hashimangira ubuzima bw'abaturage. Mu byaro, kuvugurura ubuhinzi no kubaka amasoko bihuza abaturage n'amasoko, bihuza iterambere no kurengera ibidukikije. Muri uwo murongo twatangiye gahunda ya Green Legacy Initiative. Tumaze rero gutera ibiti birenga miliyari 48, dusubiza ubuzima mu bidukikije kandi dusigira ejo hazaza umurage ugaragara. Yet the global development pathway has come at immense environmental costs borne by communities far beyond those responsible. Ariko inzira y'iterambere ku isi yazanye igiciro gikomeye ku bidukikije, igiciro cyishyurwa n'abaturage
batagize uruhare mu kubitera. to enable Africa Niyo mpamvu ibikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere bigomba gushingira ku butabera n'uburinganire. we are preparing to host COP32. Muri uwo mwuka twakiriye inama ya kabiri ya Afurika ku mihindagurikire y'ikirere kandi turitegura kwakira COP32 kugira ngo Afurika ivugire hamwe kandi itange ibisubizo ku isi. Mu rwego rw'ikoranabuhanga, gahunda ya Digital Ethiopia 2030 irimo kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bishyira umuturage ku isonga, guhuza indangamuntu ya digitali y'igihugu, FIDA na sisitemu zo kwishyurana bituma serivisi zitangwa mu buryo bwizewe kandi bwihuse. And responsible data sharing fostering trust and driving our economy forward. In 2020, Ethiopia established Africa's first artificial intelligence institute. Building on this foundation, we are preparing to launch an AI university anchored in the Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Ethiopia yashyizeho ikigo cya mbere cya Afurika cy'ubwenge buhangano AI. Ubu turateganya gutangiza kaminuza ya AI ishingiye kuri filozofiya ya Demer. Ubufatanye rero bugamije intego rusange ihuza indangagaciro z'abantu n'ikoranabuhanga. Ethiopia ikomeje gushora imari mu guhuza imigabane. Ethiopian Airlines ihuza abantu n'amasoko ku isi. Turimo kubaka ikibuga cy'indege kinini kurusha ibindi muri Afurika kizashyira umugabane wacu ku rwego rw'amasoko mpuzamahanga. Ariko guhuza bigomba kuba byuzuye ku gihugu gifite abaturage barenga miliyoni 130. Kubona inzira irambye igera ku nyanja binyuze rero mu bufatanye bw'amahoro n'ingenzi ku hazaza n'ituze rirambye rya Afurika yose. Banyakubahwa, turi mu gihe cy'impinduka zikomeye ku isi. Imbaraga za Afurika zizaturuka ku bumwe bufite icyizere kandi bwunze ubumwe. Mu gihe twegera yubile y'imyaka 25 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni igihe cyo kuva ku bumwe bw'ibanze tukagera ku busugire bufatika. Busugire bisobanura kwiyandikira inkuru yacu binyuze mu bikorwa nka Pulse of Africa, dushyira imbere ijwi rya Afurika kuko iterambere rituzura tudatangaje inkuru yacu ubwacu. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. Sovereignty means owning our narrative. Through initiatives like Pulse of Africa, we amplify African voices because development is never complete without our story. Africa can contribute stability, scale, and solutions to a changing world. Afurika ishobora gutanga umutekano, ubushobozi n'ibisubizo ku isi iri guhinduka. Ariko tugomba gukora ibirenze gusubiza ibibazo iyo byavutse. Tugomba gutegura no kuyobora gahunda, tugahindura icyerekezo, ibikorwa bifatika kandi tukayobora dufite intego isobanutse. Buri ruzi ducunga, buri mujyi dutegura na buri rubuga rw'ikoranabuhanga dushyiraho bigomba kubyara amahirwe arambye kandi aha abantu icyubahiro n'agaciro. Mu mwaka wa 2030 Afurika izasobanurwa n'ibyo tuzarinda, ibyo tuzarengera n'ibyo tuzasangiza abandi. Banyacyubahiro, iki nicyo gihe cyacu kandi ni inshingano zacu. Mu gusoza ndashimira cyane Perezida ucyuye igihe ku buyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Bwana João Lourenço, ku buyobozi n'umurimo yakoreye umuryango wacu. Ndashimira kandi bikuye ku mutima Perezida mushya ugiye kuyobora kandi ndamwifuriza amahirwe masa
mu kuyobora Afurika igana imbere Imana